ahodoɔ ase yasan aba abeduru biem ebre aso se yɛkyerɛ yɛgyidie ahodoɔ ɛwɔ yasetena emu efi sɛ adwumadie so ɛna yɛnam ɛde pagya yɛgyidie na yɛde ɛkɔ nkan ɛwɔ Kristosom ɛne abrabɔ a yɛnamui emu anwumire nso medin ɛde ɔwo ahene ɛchampɔn na yɛatena ase a ɛnyɛ me nko ɛna matena ase meni nyame asɔfo a wasra wɔnom ɛngoɔ ɛna atena ase yɛba abɛkyerɛ gyidie ahodoɔ kwasiada wei ni kwasiada bia anwumire nonso pae mu pɛpɛpɛ na yɛatena ase a yɛde saa dwumadi ɛbrɛ wɔ dwumadi no yɛ live ɛwɔ Facebook Sompa 101.1 FM ɛsan yɛ live ɛwɔ YouTube Sompa 101.1 FM ubetime ahyia yɛ hɔ ubetime agya wadwe nkyerɛ wɔ hɔ yɛdi nkɔmmɔ no eduru baabi a yɛbɛbie ahoma no na de wadwe nkyerɛ aba 0260 196062 0260 196063 na afe waba abɛka yɛn ho ɛnɛ anwumre waba abɛkyerɛ wo gyidie ɛnɛ nso nea yɛbisa ɛne sɛ awade dodoɔ ɛyɛ bɔne ana ɛnyɛ bɔne na sɛn onyame esi hunu awade dodoɔ bere bɛn ɛna awade dodoɔ ɛho asɛm kora pie Bible mu na akristofo yɛgyina soɔ a yɛde po awade dodoɔ ɛne dia ɛwɔ hen sɛn na wo nso wadwen esi yɛwɔ ɛwɔ awade dodoɔ ɛho na ɛnɛ nso onyame adom nyame asɔfo atena ase a yɛne wɔ no ebedi nkita ho yɛwɔ Bishop Maxwell upon Asare the Church of God 7th Day asafomu ɛna ofi ɛba anwumre sanso na yɛwɔ Reverend Elvis Afo Believers Baptist Church anase All Saint Baptist Church asafomu ɛna ɔno nso fi ɛba yɛwɔ Reverend Nicholas Mensa ɛwɔ ha ɛnom Deservers World Ministries asafomu ɛna ɔno nso ɛwɔ ɛna anwumre onipa ɔbɛkenkan twerɛ no de ama yɛn ɛyɛ Emmanuel Kwame Ansa ɔno ɛna ɔbɛkenkan twerɛ no ɛde ama yɛn the Church of God 7th Day hona ofi na anwumre nso Apostle Makaya Rabbi ɔbɛjoine yɛn ɛwɔ ahoma no so ɔyɛ president and founder 7th Day Pentecostals Assembly ɔno nso ɛbɛjoine yɛn na yɛtumi ne no ɛde nkɔmmɔ ɛwɔ ɛhɔ ɛnom na afei bibia ɛtumi akɔ kama ɛde ama yɛn ente makanisa awie no na yɛnhwɛ na yɛmfa nkɔmmɔdie no ento a yɛbɛ memma mpanifo yi akɔ abansa na afei yɛne rabbi ɛnhyɛ ase yɛwie na yaba studio miranom mema mo nyinaa atena ase anwumre yi yo me ba chona obema o microphone aba on that's right me ba cho say apomu ye de nyame adom ye de nyame ase bebre Bishop ba cho say efie ye boko onyankopon da ro asafo ma no ho ye de bia ye de nyame ase ewo ho enom sade american ya aka no ene ye beche mu mugidie na Apostle Makaya Rabbi ono nso no obe kan yen ho efiri Kumase na yedi kan atie ono ne de no taw ye wi na yaba studio na ye ne mo nso no aba abeka enkomo na siani na afi yetimi atoa so ede ko yanim ewo ha enu nti no ye guso a production hwe se ye be raise no ahoma no so ye bisa ana ye kasa ede afa awade dodo eho na yahwe sedia ebesi akọ okay onye krado nti no madaroma yedi kan apeja nkomo yi eye be na wotwe mienu ne miensa atwamu na ye pese ene na wotwe nyina no yebedi nkomo we na ye de awie bosome no ansa na yesi eye bosome foforo no ye de nkomo no foforo ede aba yedi kan ene eye nyame asofo yi bitre say Reverend Mensa yedi kan no wo mo ahye nkomo yase
ɛna sa Reverend Elvis nso ye ne wo mo di kan hye nkomo ya se enti bishop me pese me sha ase efiri wo ho enom na me bisa ugidie wonte ase ene usua hunu efa aware dodo eho ye na yesom anamenka se a Christopher adwen kyerɛ ye se tworo ene nyame asɛm etia aware dodo ebi nso se da bi entia nyame asɛm fi se aware dodo no ye yamamre mu ade ɛna nyame asɛm no ye yesom mu ade obia wo se do si hunu saa asɛm yi wada Roma enkomo yi uhunu ne san na ugidi ankasa ye de wo hia Edase Ewradi nhyira amen na yɛbɛkyɛ atiefo ni nyina omojoso ebi sɛ ɔkasafo bia na ho odin ne atiefo no correct atiefo ni hɔ a yɛnso kora yɛ ni hɔ no correct na yɛwɔ mu ni sɛ mame hya siesie aware dodo no brofo kasɛm no yɛbɛka sɛ polygamy ɛna hwii mu no yɛbɛka sɛ aware dodo na afei sɛ ɔbɛma wo ware ɔba baako no brofo no yɛbɛka sɛ ɛyɛ monogamy enti polygamy ani monogamy no deɛ hina ɛfite into Christianity ɛm sɛ no akyiri kwan na yɛpɛ okay enti yɛnhwɛ ne sei on sɛ Bible no you develop no through the ages no enye book wi a ye package no at the same time wo mriti a wo bi mu nti ebri bia ne wo mu sum Nyankopɔn no Bible ma mini susa word no say Bible na anasa scripture ya ekura wo mu nti for example wo hwɛ Adam no penso a de babesi odifo Mose mu penso no na wo mu ni written code bi ti sɛ de na ye we nti na bibi efe no oral tradition nti egya no na be ka kire ne ma no do mu so aka kire mu ma ena ba ya bedu prophet Moses so nti odifo Moses so no ena afa Moses twro books no free Genesis ni bedru Deuteronomy no nti that was the books na as at the time no wo mu Nyankopɔn twusu wo mu no Israel for no right na wo mu yusu nti akire na Isaiah no ni Jeremiah no nyina ba mu a ye twro no so eka ho ena wo ba beduru ebewura New Testament ni mu so a Matthew ni Mark ni John no so eba ye be di Kristo Yesu achi right ena akire no ye compile wo mu de no so gbo mu a ema ye nya New Testament no enti emema be se 40 within the span of about 1600 years ena dia compile Bible ni na dia maye no right jade bi ho no mu a na eye bone kura wo me fa se odifo Mose mu penso anase na nya bone e odifo Mose mu penso a e ba beduru Kristo sunu no ade kro na so akwakoye ade bone okay enti na wo kan 1 Timothy 5:15 na o say we should rightly divide the word of God rightly divide just as wo chichemu a bo modin se wo ba chichemu pepepe na bibia beda na kwen pepepe na efa awadodo ho no obi timi ware mma no mienu right biensa ana se 9 na obi sa no ho asem se na wo ye kristoni adenti na waware bebrisa na wakotu eje Abraham se eje Abraham no ware emma be se miensa Sarah ena Hagar ena Ketura eno kura nchechire mu bi wo Abraham na ire no munye 3 okay but nipa no bakwa kokotu Abraham wan kotu Abraham pe no kotu Jacob didn't tell you mu koti no say Abraham o adina oye no pe support from the Bible ntino okope obi a ono so ware miensa ana 9 no no de ayi ni nyina so right obi so ebe kotu Jacob so na ire no me 4 na obi so kotu King David na ire no me 7 ana de wo meta kotu pampo o mu de ka wo masem kra ye Solomon na ire no mu nko according to Bible no ire no mu ye 700 ena ne concubines nso eye 300 enso Solomon na ne ma ye 3
on say adibi wom pa say ye tu obo ase ne yesua ne yi Solomon ne yiri no bebrebe nyina emma 700 na in concubines 300 ena ne maye 3 ebi ai ho adesua ta mbeso ma yesua but enye ho ne ye kan sisia but yenhwe on America krabia babesen kono asofo ne bebre ana wo mu preach against polygamy say polygamy na nasa wa dodo no enye Christosum and fit into Christianity etinka yenhwe na yenjai no right this time ye wo mu no sa asofo ne bebre wo ma tani wo ma no e dey against asemkro na say ena de aware dodo no enye boni bia wo ware bebre kura no a wo nya boni bia edenti o mo sese o ma dan wo ma no wo ma committee wo mu yesa no bebre akwa mienu miensa ne nan nji obeso support ne ho wo se Ghana ha no asofo no a ye regard wo mu se wo mu ye asofo papa na yakopon ni wo mu pa no se wa wochi ase wo de wani atofo mu wa bebre agya wo mu yire no asanso akwa ware foforo no ma justify wo mu ena se wo hwemu so a bebre nso kura no ebi nso aware mienu miensa on obi agya na yire aware bio saa enti se de be ya obe support no ho na obe kasem ma ne dia ba mu nti no no wo ma kotu saa asem ba se wo kotu obi free Old Testament ni mu a on me kotu verse we no mi nyina so kasem this is a quotation bi wa ye betimi akan Romans chapter 5 verse 13 Romans chapter 5 verse 13 verse 13 Romans 5 verse number 13 right my microphone number on okay wo on yenko Romans 5:13 right what's it saying osina boni wo wiase ansa na mra no reba osina boni wo wiase ansa na mra no ba eso mra ni ho a eso se mra ni ho no a won fa boni mbu nkonta ye fa boni mbu akonta nti fa ne se onyankopon enhye mra se ware ba akon ana ware mienu ana ware miensa na se 9 na so ko ware mienu miensa ne 9 a nyankopon on fa mu formal because mra no emai so my point okay se nyankopon en kan kire wo se menware ema mienu ya wo mu efiri mame ba akon papa ba akon na so ko ware ema mienu a mu firi papa ba akon mame ba akon a nyankopon on fa mu formal because on fa mra no emai okay se nyankopon kan kire wo se menware want eyo o papa ni nua oyo aunt di menware sa mame no na so ko ware no a on fa mu formal because emra no nyama say menware want ana say onyankopon kan kire we say menware oba bi na ensanso nware ni maid ni maid ni ye na somfo no osom no enware no nka ho na say okọ ware no a nyankopon fam onfa mu formal nji say emra no ma ya onfa mu akonta mi develop argument bi okay enji wa pamda da na mu no Old Testament ni mu no say ye be gi atum say Bible no e nyankopon ni mu asem unadulterated e clean e correct na ye kan say de ne amanfo keka no obi kura say Bible mpo de ye fa to ba bi kura o munye Bible ni bio so say ya mfa na sa na ye gitum say Bible no e nyankopon ni mu asem dia ene nyankopon enipa ba ko pe na odi nka bo no e Adam wa mo bia nka ho ena oyi Adam ni fin ka say ba ko ena odi ye oba ba ko pe Eve ena odi ma Adam na se ti ase sa dia na se den na Adam ne mano so no Cain ena no ye panyin no kum ebu no on eti Bible no Genesis 5 ni say okoware oba bi oba be no koware no wo ho no se agitum say Bible no ye nukre na nyankopon mo nipa bi anto ba bi ade a ene enipa no mu ebe wiase first no wo mankasa wo mu nuanom ma no a no mu ware wo mu ware wo mu so nti Bible no dey wunhu wo mu but wo ko extra biblical sources na wo say obeka kire wo say Cain na Eve din kan wo no na oye ata na baba ko kan ho ena ebu so ono so one twin sister nti Cain no ekura no ware ebu ni nata no okay ni aba no we eni Bible no but extra biblical source na makutu no nti say ye fa ne say me pese me develop argument ni say ye no correct say ye kan Bible mu asem ni dia ene na enuanom no wo mu di nkan ba ye no wo mu warwar wo mu nuanom ema no ansa na enipa ma no eho doso no wiase enti ampa so wo hwemu a
eje Abraham oware ono ankasa ne sister na no oware no eye Sarah no eye ono ankasa ni nua ba Sarah ne ye eje Abraham nua ba yes ne sister eno no so wo Bible no mu yes ma checking here right Genesis chapter 20 Genesis chapter 20 verse 2 na verse 10 to 12 okay. Genesis 20 na onyankopon eba Abimelech nchen ewo anadwedae mu na Abraham de ne yire no ko say Philistine for asase so yes. na kana ohene ne pese o fa lady no ena nyankopon bem ko na oka ache no se ena oka ache ne se hwe oba wakafa no oba na wo tra se obefa no enu nti wo bewu eye Sarah nti wo try amekun efri se oye obarima bi yire eye papa na na ba na Abraham na ye ne yire yes enti ade achi ye no ko verse 10 to 12 ade achi ye na ohene no bisa Abraham say woman ye wo yire na ade nti na ka kire me say oye wo sister ade sister oye wo yire na ade nti na ka kire me say oye wo sister no aha na Abraham de man na Abimelech e ka kire Abraham say na Abimelech bi say Abraham say ade na nhunu ye na wudi sa asem ye na wutwa ntoro kire me say na Abraham ka say sister ni ye wuni aba no na Abraham ka kire ne say efri se misusu se minim se ampara mo sankofo wo ya mo te Philistine for asase so yankopon hu suro inni he mo suro yankopon enu nti se me kasa me yire a se me kasa lady ni ye me wife a wo bekume okay no ma fa me yire no because mo se me yire ni ho ye fe right na hwe ansa na odi maaye no nanso ewo mampa na Abraham ka kire ne se eye no kren so ampa se lady oye minua ba yes na oye den oye me papa ba nti but enye me ma ne ba and we na kire say ye Abraham ne sister ne Sarah and o ware no yes yo if say sabre ne mra no mai say wo ware unua ba wa ye bone wa ma ya kenkan no nyina ne ba bia wa boso abedrui hefa na de begina wa ware dodo a enkomo a ye die mu okay can me develop argument no because brenu nti no na waba wanim tem dia man na makọ ada speakers ho ansa na masan aba okay ene ma me round ne ya me bemu ana masan so ato aso enti se wo hwa on odifo Mose ni penso no Leviticus chapter 18 ena fe de Yakobon de mra ne ba ye se sa period ni de efi wo kọ no mamo bia nkọ ni moja bia ben no ho Leviticus 18 verse 1 no de kọ no ena okeka no ho no nti ho no emoja ben wo na ye wo sister no ena wo se menware no right but ho no Mose so mambra ne se ensa ware so nti mesa ware no eche se obi ni ne yire wo ho no menkoye ma ware ne nse anani oba ne nkoda anani be ma ne nkoda nyi nyina ya pamda da nu to se pamda da nu kura Nyankopon epo amra nu bidi nkan ko tu se ba bia mra ni no ye fa boni nwu akonta nti se wo ba bedu New Testament ni mu a afedi obo se 1 Corinthians chapter 7 verse 1 and 2 no na ye de besi ode wa no si ha na makọ ansa na masa ansa na ya ba okay nti ma min ko tu last verse no na 1 Corinthians chapter 7 na fe mewurawura mu a me bepie New Testament ni asina de metwere mu ho de nti wasina asam na metwere bra mu ne de anka yema onipa se onfa no ho nka oba anka yema onipa se onfa no ho nka oba kra nanso adwuma monti nanso for the sake of fornication ti no obarima biala nya ono ara ne yere obarima bia nya ono ankasa ne yere na oba biala nso nya ono ara ne kunu oba bia so nya ono ara ne kunu eye single wo kan English Bible na wasi eye wife enya wives okay eye wife and a husband nso eye one nti eye one man one wife okay. Yeah, one man one wife and you cannot improve upon it okay nti no apam foforo mu de one man one wife sure nti se obi je apam dada no edi ne Kristo so mu ana se ne nyame so mu no o se bibie wa apam dada mu no de be ye adwuma na se apam dada mu ye hu se binu ware mienu a nipa no ware mienu a ana o ware de bro saa wato mrana e je say on practice Christianity so because Christianity no eno no ni basis no ewo New Testament no ena New Testament no so na e ka se mama nipa no nya na yere ba ko ni kunu ba ko Matthew 19 afarasifo nko bisa Yesu se o hu kwan se onipa bia no otimi ja na yere ana okay ena Jesus ka chi o mu se mon kan kan tro konkunu no se Yakobon no bo so nya asase no
oba ba ko ne be ma ba ko no bo me da se yo enti message about hobiem enti no apam foforo no e wo ho ma Christopher yes apam dada no wo ho ma hwan apam dada so be ya no ye kwa ba okay ye ko ba Martin na wa ba enti reverend ma memra wo ho nom na baby a bishop de ya ba bedru ni o se apam foforo mu de oba ba ko be ma ba ko ete se de a ye di kan akandada wo hano a na yasen ahia biem from further readings amoye adesua foforo nimde ben biem ene wo sa asen we mo pese mo de edum ye okay but ma yenti reverend sana mabaho it's fu o mo de so there asam no is straightforward or asama yedana on yeye right and yedin kan ama the initial biblical sources or initially Genesis chapter 2 verse 24 and Genesis chapter 2 verse 18 and Nyankopon hihye na aware right so ya metie fu atia say the marriage institution is not from human being and ye nimpa no hihye aware or nyame and nyame or constitute marriage you know he put an order as a divine marriage eye surade eye konkron ayem fa bibia enfrefrem into your ba ne bema right and they established them a fact you know the reason why in the Old Testament our dodo shall say some of the reason is the fall of man after the sin of Adam and Eve the minds of human beings become corrupted right nimpana na junaiden I say and the based on that Bible say enyama okodu na eye nyama ne nimpa nankasa de na setena na ode tina ne conscience until the law was established na even law no kwa was established no the 10 commandments which is the law the rabbi or interpreter we break down into 613 according to the Jewish law, right. The 10 commandments. Into all that they did in now, or kodo, but along the line, there, I am funny be bear or yebi, a binum son yebi. But suffer kind, the argument begin with Abraham. But when you look at the Abraham argument, is it from God or from his human understanding? Biblically, Abraham na yene Sarah. And the Bible say, ye funu na wacha. And Sarah or the Hagar, the Abraham aware. In ya nyame, say na nyame di hu dase ewo ohin Elimelech wo. Enya da me dase na no obey. Inchi the evidence is clear there. Sarah no the Hagar and Abraham aware. Right. Enya nyame. But Adam and Eve, nyame no da wo ne ma ho. Okay. Then it continue. Obedru ahemfo. Yentwa ho no. David number 2 Befa Israel ahemfo wa be na ye wo ahemfo 42. Besiako Atalia eno ye one oba offer kwambo no do bedi him e wo Israel. Eyi won na emu kakre bi no wo wole 2 3 except a media or somebody ono de owale 14 no owu ma 22 mbema ne mba 14 ye kani na boma okodo a oye nyama nkofo ye but Bible say Matthew chapter 19 ena farasifu no what the assembly ko Yesu Kristo ho wo ka bi say Yesu Kristo asam but asam wo ka bi say Yesu no is about divorce but the answer no be no or your answer it come and solve the problem of polygamy. Yesu say enkofo ni ye mo ajuso mo koso na he no mu bisa ni say Moses mambra say utimi ja wo yire ekwan bia so ana right. Yesu am a straight answer. O say Moses mamukon because na makoma ye den
Into the fall in the Garden of Eden affected human race. Emanimpa bonia. But in the New Testament era, and the Jesus Christ redefining marriage. No catch the infitia seno. Na ye bema baako. Oba baako. Sanete ene. In your most straight answer. If you use English now, the word is wife, which is singular, and husband, which is singular, not husbands or wives. In principle, ye Christopher, last time you established it, for the purposes of Christianity, en wunda wa cho hode, nyame se, behin warwan. En wunda wa cho wum. But the readings no one indicate say yakade imfitiase no oba dia ye baako bema dia ye baako asaneti. And we establish a fact say Ghana there were 3 types of marriage. There were Islamic marriage. On one isum na mo kon 4. That is the maximum. And there were traditional religion. Ono so abano ama wonem brother no de tim wole dudu bia. But for purposes of Christianity, or your ordinance in the or your 1 for 1. In argument ye nye chief ntiase say eye nimpa ne akono na odesesa nyame ne timpo ewa aware ho. Enya nyame no sesa ne de nimpa enkofa bebre. Into all the Old Testament texts will be using now. Jesus say Moses edge nyamani di because na mo makoma asensen na makoma bone ewo. Inti so obi ka say ye Christopher enti no yendia New Testament aka efa awade ho no ene ye de be ye adwuma enti ono de okay bia onye especially omo a so for yananga apostle yanka pese fe no rabbi ono for him say or say omoje emrabia say Torah omoje enunu edi na enunu no emakwan say omo betimi aware mienu ne ne keka ho ni nyina no ye Bible no bia na. Yes, Torah ni nyina ye Bible no bia. Yes, indeed na ye kade from initial point of view no. Enimpa no mra na wo ho no. For instance, Papa Koti Leviticus 18. Read it through. At the end of the day, it makes clear distinction. Say, sawo ho. Wo bo kwechi kakra. Na sawo ye bema. That is the law of Moses to the man Israelite. Na sawo nua bema. Oh, na wane ne ye na nwo a. Wo no wa no. Nama emban fina sembra. So that the family property will protect. All these things came to solve a problem. But that is not the agenda of God. And I'm reading a Bible, Hebrews chapter 8, verse 7. For if there had been nothing wrong with that first covenant, no plague would have been sought for another. In the Old Testament, you know, some from sworn nimwa. Right. In Kayam fa fofro emba. In the Nyame Kosu Old Testament, dudu na eye nimpa bonia a friend nimpeni no mo didi saadi man. Ye betime gine no so aka sese saade a bepem nei Old Testament enye relevant bia wo relevant today because the Old Testament lead us to the New Testament. But in the era of Old Testament, when God was dealing with the Israelites, it was Israelite alone, not the Gentiles. And based on that, embroidemo wonya hwewon suban hwem krosoma okwe asworden na dosun. But when we are discussing ye won asworden fiwo, the Old Testament is relevant. It's relevant in this sense. Number one, na ye was ceremonial law, ye was civic law, ye was moral law. Wadi yejuma. Now the ceremonial law is gone. With the shedding of the blood of Jesus, there is no sacrificial anything, any hope according to the New Testament. Won't go maybe,
but you were quoting a rabbi who is a Jewish. And the Jewish actually today, they are still waiting for the Messiah. We should not forget. They don't believe in Christianity. That is the reason why I work on Jesus Christ. Right. Because they are still waiting for the Messiah. In John and Soba, they believe in that. But we are telling you that Jesus Christ redefined marriage from the Garden of Eden. Right. And based on that, say Christo Nibisi and the it is wrong. And your papa. And your papa, the bonnet. That is not God's agenda. The fact that Nimpa fail to achieve God's agenda does not mean God give them the license. The original translation, no. Because I'm for problem with Bible translation, no. Especially to your English, no. I'm for problem, baby. I'm for people can say it is the Western culture. Abrofono ne de woman culture e kire o mo say one man one woman. It's not because ye ya setena mu no before Christianity beba no kwan bia no mo fa so mo so mo nyame bia no na they believe say awade mienu nye bone but abrofo ana say ye beduru mpempenso a ye kan say ye hunu Kristo na ye som Kristo som no Bible can home by ya de some no. Amafo bi say o share the Bible translation in Niema Bibra more related to abrofo culture than ye de no, especially when it comes to our day. Me no one yajen. Baby pacho. We de anka woman de na no sia. What mo baby. The word no use you Torah no. I want to come back and comment kakra ho. Nti se bi aba mo no bi no. Ye ba na wa kan Torah no asem. Omo mbaka sam ne omo yaje. Bible no in the Old Testament it was written by Hebrew language. Okay. And part of Genesis chapter 3 and Daniel 1 chapter. And na wo Aramaic. Sure. And the New Testament is Greek. And they use Quain Greek, the Quain. The Quain Greek is during the Alexander the Great. Or Shaside or taking over countries. And now nobody knows what happened. It could be about Kachebiano. Or force one was the Quain Greek. That is a broken Greek. In the country be or Kachebiano. And this is what God used to bring out the Bible and the gospel. In the baby and what show gospel ni bia or ye Greek bia and ye broni not translated go broni not Greek. And se bika there Africa full another abrofo no be chen baby is not serious. When we talk of the theologians, the scholars abrofo na won count. Right. Tertullian or African. About 5 or 6 of them, they are scholars. They are African. Okay. And the Bible begin in Africa. You can see Libya. You can see Morocco. Egypt. So a big Brunini concept is not true. The Bible entered into Europe after the War of Crusaders when Muhammad takes over. Okay. The northern side. Now Islam is already there in the north. Baby, Christopher won books for the KC. Na enough. Right. Tunisia is one of the country Bible no scholars in what in Yamokosi. Africans. Na one in Yakada the library. I want a yen library. Right. In all this, you know, say because Bruni concept. I disagree. Okay. And you Brunidia. Number 2, we introduced the Bible to the white. But in Africa, yes, certain slave trade in a bay, no, na ebe yes say. Human being, we are so sophisticated there. Say ya ninya min nam na satie ba na yen yefi na ye nyama. Me da se na do anu si na mako. Enti maye kan there. Old Testament on your cake. Okay. Baby na me build the point in term. Right. But now I'm talking about the moral law. The moral law systems. Yes, you say now I give you 2 laws. All the 613 laws, I have made it 2. Love the Lord your God
and love your neighbor as yourself. This is the whole law for humanity. Right. This is moral law. Right. And the civic law, it now belongs to the state. Etrebinity, enya sofu na obaka. And the second call will be a enya sofu. It belongs to the state. Right. And state now build the court and police station. So except ceremonial law say ye kumbua na dina wefio, but in reality, the civic law and the moral law still stand and is working. Me da se bebre abusanfo Gyedie ni sen dwumadie na anwumre waso egusu a utie na yebema akwan ma wabam ye bisa se awade dodo eye bone ewa Awurade anim ana se enye bone wo hwe nchechiremu a eba ya wone asofo ya adwen ana se wo so wo adwene sononko a wo de beka de a wo mo akan ho enti mamintie sofo mensa ansa maba ho enom sofo ye misa bishop kasa no kan se ade bia nyame antro sa ade we ye bone no ye wo ye bia ye mfa niu ene ne ekeka ho nti memisa se directly no black and white or Bible no mu say o ware dodo a wa ye bone ana say enimu saade a na at what point ena so obi ware ba eboro ba ko a wa ye bone yo me da say yeah I don't know you can Nehemiah chapter 13 no where ya me comment say so say ye kan ya ye betimi asan all right if we want to okay there's that verse in the research about okay into the Nehemiah 13 anya make for Solomon or comment for Solomon award do don say Solomon you born because of that okay and based on that scripture you can say nyame can directly say our do don but to say that no yantia say Bible no Hebrew to say you can near the Old Testament right and Greek coin one the New Testament Ephesians chapter 5 verse 31 for example only the bit me can okay Ephesians chapter 5 verse 35 31 Ephesians 5 verse number 31 ase yenti na onipa bejane na ani neja na wakobeta na yero ho na wombanu no akoya honam ko so that word wakobata the English is cleave or joined the Greek is kalio kalio simply means that to grow upon enti ukonya yere no a wodo ho ebata wodo ho fam no a I said you grow mu together ya so abom enti ya so mo abom no at what point na mumienu no mo aso abom aye ba akono mo say say akofa foforo aba ho ya so abom so you see clearly even from the Hebrew the same thing the same word kaba it is in Genesis 2:24 the same grew upon there's no way anyame na dwumuniti mu pomo no obetimi aka say nyame say Bema ba kunko ware mienu ne miensa. It is not what God intended. Okay. Now, to yantia se bi also say nyame ne wills no, yes there are three main type of God's will, the permissive will, the good will and the perfect will of God. The perfect will of God is that one man is to one wife. Okay. Nemum nipa aswodin na nipa whatever. Nipa akono. Na nipa implement other things. Abraham dear anyone keka ho de bebredi example that is not to say that is the mind of God nyame ne kan ye it is nipa koya man fa nhye nyame say right nyame ne de no Colossians chapter 2 verse 17 Uja so 16 obobo nyome bia so na 17 o say all these things are maybe boss they are the shadow. So even when you are depending on the Old Testament, say Old Testament Leviticus 18 no the Deuteronomy na kan na akire say nyame ema Moses share aware do ho nsam no ya ware bia ye a Bible say all these things are shadow of that which is to come. That which is to come, the reality is Jesus Christ. So in Christ is what we see the real deal. And a Christian no be catch say from the beginning it is 1-to-1. And the on forward do also. Right. And the baby or person of forward do also. The problem is that, and I said the challenge is that Obashe no one agenda. Or no one hidden agenda. And then about consuno.
What di ya papa no tete nsem ha say we ya be man wo fu I say konya garden so ka. That is not the mind of God. Sure. And it's a one of person we ya wade a. That is up to you, but that don't say nyame and ama ho kwan nyame ma ho kwan. Nyame ma ho kwan. And the Christianity no, we don't interpret scripture with your culture. That be nyame wa the Bible yemfa ya mamre enchechere no emu. Nyame nangasa one language. Okay. And the scripture interprets itself. And it's not to say my mamre ne chere say awadodo yenti and the means mekoware bia nyame asem no God abhors it nyame mpenisa. And the year come and pay na ati ase establishing say Old Testament saints no ebinim ware dodo eno mane nya papa. And no nchese nyame adwene no to the point that obi kura nyame friends or da makoma ho when so nyame ya madamfo ni na nkyere say papa God can stand in his permissive will but that does not make his perfect will. Right. Right. Inti se ebi ye bia nyame efre wo mo se ne namfo no nkyere say wo nso exercise okoye bi anya na nyame trimpo no enye nyame trimpo eno no inti Reverend Meba, bit say, okay. And yes, I did not carry anything, and I'm a friend. No down, yeah. All right. And the say, Christians, Dewra yebo, our Ubian ware bakon, Ubian ye say, inti no kuremwampa, ye ware bakoni. And the Jeremiah 17:9 said the heart of man is desperately wicked. Right. Who shall find it? And nyame asem na bebre apo. A bebre agya tum se yam fa nyame asem nyedwuma. Na yanga sa de yepe ebe nante. Na nte sa de na se ye de nyame asem na nante. Na ye be ye de nyame kan no se ye dono a. Ye ni na hyade so. And what say dia you pretend they say you Christopher nso you wa yire ba akoni atwempra bebre wachi ne say we don't really love God. And no the thing that we need to hammer and na Gyedie for no nyame yempo ye friend ho Gyedie for na asofo we don't love God. And we hide behind the scene, we hide behind the Bible and do things nyame mpe. Right. So the fact that men so for kwaya dia nyame mpe ne nkyere say me yourself won ti nyame agya tum say ya de papa. That be right. That be. Right. And this year don't know what surah. Bible said the secret of the Lord belongs to them that fear God. What was so nyankopon na nyame de hintasme di ne nyome di meka hintasme. I'm not talking about mystics. Right. And no wonder the glory of God is departing from the church because there's no fear of God. Okay, come for kind. 2 Samuel chapter 12 verse 8. My yamfani and combo. Ebinum ka wade dodo ho asem na o ma ye reference or this quotation mentie mu nso madwen ewo ho na yemfa 2 Samuel chapter 12 verse 8 sadia chiro no ka wo ha no na memfa ntie mahwe na yenhwe ba bia yebetim de agina won komo we mu 2 Samuel 12 verse 8. Yes sir. Osana me de wura fie emma na me de wura yenom so egu kukum na me de Israel ni Yuda fie me mawo na esua anka me de say ni say beka ho. Okay. Indeed, based on this scripture we say now city as here na betima ka say we ye divine acceptance of polygamy. No, it's not divine. No sir. Enti ene say mo ne nchechire mo ye de wen. Ti say de oba aye bibi de de etia ho. Na wo ka chen say anka obusa mpa anka me de we ni be kan ho. The fact that all cancer na nche say wa approve polygamy. So what dey. Enti on what is the basis because ye nyina ye for Bible say is sacred. Enti ye for na say every letter and spirit bia ana every letter bia wo Bible no mo no wo men can say you're holy. Men can say no. Holy. Holy. Okay. Yeah. Inti ne atrede ne bi wo mu a what was the papa used to word be scripture. The scripture is the holy words of God. Okay. But Bible no say me na nipa de wo mu. Satan de wo. Enti nyankopon ma ho kwanse ni nyina mra na yensu ade. It said the Old Testament we learn from the Old Testament writings but we don't practice it.
Yɛde sua. Yɛsua ade free na yɛmfa nyɛ because na wusua bibia sɛ nea wusua no de yɛ. No, I say even when you are interpreting scripture, wusua no Old Testament thing na no. I saw the be Christo. Sure. Say Christo no emu no saa asɛm we ɛkyerɛ sɛ wo. Okay. So ho. Enti ma aha mbata wo de one okay. And the American say Nyankopon ni hye mu no. Medical can say he has three wills of God, the permissive, the good and the perfect will. And perhaps he's standing on one of the wills, perfect or the permissive will of God to do things. That does not make it a divine law. Very well. Into one ye argument says second Samuel no ye divine acceptance no. And now on this program ye can say yes sanity. Okay. Bishop ma membra wo ho na ye he. Yeah. Na first now so nka wo ka Torah no ho asem. Yeah. Na fe dia watie die mbie na person. Na second Samuel na okutu ye. Chapter 12 verse 8 ni dey kon. O ka say mi say enipa no a o defend aware dodo no. O si ono no ogi Torah di. Ayene. O si Torah no ogi di. Ayene. In fact ono na nka ye frɛ no so by say time no into me amami say next week and a subsequent program be nya no. O minimum no say ni pa na nka frɛ no. Apostle Maka. The late Inokofori ni wo fa ase no. Okay. Minimum no. Right. Na de tie ni say ono se ogi Torah ni di. Ayene. Torah ni ye de. Torah no na English Bible no translating the law. Lord. Okay. But say we are Israel for no wo Bible no. Wo mu use Old Testament no. Wo mu frɛ no Tanakh. Na Tanakh no wo ma chem miensa. Wo mu chem 3. The Torah, the Nevi'im and the Ketuvim. Okay. There are 3 divisions. Torah no the law. Nevi'im no the prophets. And the Ketuvim no the holy writings. Okay. This is even over New Testament in more. Oba say Luke chapter 24 verse 44. Sa you know 3 divisions of the Old Testament. Okay. Now ono no osi ogi Torah ni dia. Torah ni ye from Genesis right down to Deuteronomy. And a Jew for no friend Torah. And this ogi Torah ni di dia. And ye na asem na ye ka no. Ye kire no mo hu say. Torah ni mu no wo benya examples a nkofo bi eware bebre. Adentira because that time no na embra ne mai semen ware bebre. Okay. Enti embra ne mai ni Nyankopon fa mu forma. But ono ne penso eni samre ya ye wo mu yi no. Embra no aba. So embra no aba. Matthew chapter 19 verse 3 to 11. Kinka ho ne yen hwe. Ye wi anama ba sa Matthew 19 verse 3 to 11. To 11 yanko. Na Pharisee ba ni nchen be so no hwe. Osi enti Pharisee no ba Jesus nchen eno mo be so Jesus hwe say obi wo ho kwan se asem bia la nti ogya ne yere ana. Obi wo ho kwan se asem bia nti otimi gya ne yere no ko ware foforo ana. Right. Ana Yesu bu ase won se. Ana Jesus ka kire mu se mo nkeka ne se efiri fiti ase no. Kan ko de obo onimpa no obarima ne oba no oyon. So nti o refer wo mu se Nyankopon ebo ade no enipa tu pe no obo wo mu. Obo Adam and Eve. Right. Ana o ka se ene Nyankopon ka se yenti na onipa beja ne na ene neja ho. Ena am say me bo Adam ni Eve oba ne bema ba kunti no bema bia ne du ba bia obeja wo maame ene papa ho. Na ode ne ho akofam ne yere ho. Na ode ho ade akofam wo yere ho. Na won baanum abaye honam. Na mum ye nunu ma abaye one body. Maye one. Enti na won naso enye baanu bio. Enti na mun naso nye mienu bio. Na mum wo ye honam kro. Na ma abaye honam ba ko. Enti de onyankopon de abomu no. Ene wo kansi su bia se enti de nyankopon de abomu no. Ma onipa biara entiti mu. Oba ba ko ne be ma na nyankopon de abomu no ma mo bia entiti. Right. Na Farisifo no ka kire no se. Ena Farisifo no mpese mu justify mu hunti no. Ena mo ka kire Jesus se na ade nti na Mose ehye mmara mu se ehye awarija ye homa. Ade nti na Mose nsuma ye kwan wo mmara nu mu se yenya ye yire no no. Na wonya wa yire no. Na munya mo yire no no. Na ose won se. Ena Jesus ka kire mu se mwakoma din nti na Mose ema mo kwan se munya mo yire no. Okay, mwakoma ya din nti na Mose ma mo kwan se munya mo yire no no. Na efirifiti ase na nti sa. Na efirifiti ase no na nti sa. So won ade a ekoso no. Jesus aka kire mu se Onyankopon fiti ase no obo obaba ko ene be ma ba ko pe. Nti Jesus tamasem no what they call nechi 4,000 years before one time Adam. Ana Pharisee for tamasem no mu de ba
Deuteronomy chapter 24. And once you about 1,500 years before Christ. And Jesus sounds so GSM no. One thing Abraham no time no. Abraham no time no about 2,000 years from Christ or 2,000 years from Adam. Nti ohan wo time asem no. One thing Father Abraham no time. One thing Odifo Moses no time ho. One thing David no time. David ni Solomon no time no about 950 to 1,000 BC more. One thing sa area ho kra and straight away what they call Genesis. Because Genesis no the seed plot of every good doctrine a New Testament no. Apam foforo no so every doctrine bi a wo mu a papa pa a picking source no every Genesis. Right. Enti otam asem no one thing ba bia no they call Genesis wo. What they call no okoka pinpointi Adam ni Eve case no na ode eba be yi asem na no. Now yen hwe ede na Nyankopon ye no. Sa asa that time kra na nipa Nyankopon bosasi yan time ye dia to won mo nipa ni so. Ono so oka kire mu Genesis 1:26 no say wo mu no mu nore no mu sasas ne so ma. Enti be ma bia no won fin ka say na ye 12 pairs. Aye 2 pairs of 12. 12 wo fa. E na 12 so wo fa. E na Nyankopon yi 1 pair. Asa that time kra no na nka nipa ni asase so mpa na ehu hia senka we obuni padom di gu ono. Wanye oyi kase ne ba ko pe e na osan ma ni fui. Di sira ye mfin kase ne ye 12. And what the casino ye any if no the ma Adam. And Adam on in Esther I want to see who can you ma was set no buy I want to as one buy. And she a dear dinner is see no a idea one man, one wife from the very beginning no. Abraham ne Isaac ni adinu na mu mai. Now so him I didn't think any pan ko Old Testament ni mu a. Na okwa pick sa ade ne say ni pan ko wari bebre. Bible ne say yenhwe papa nsua na nya bone. Woko Old Testament ni mu a mesumetuma pinpointi ememma ewo Old Testament ni manya nimu a wo mu Old Testament ni mu a wo mu ware maako Abraham your friend say Adam ye one example Isaac o ware baako pe Amram Moses ni ma ni papa o ware Jochebed o ye one on enti ubenya so many examples wo Old Testament ni mu a ememma no ware maako adenti na wonko sua anumum na enam se wo pe ema dodo nti no wo kwa kofa de ema na do so ne se mum na wo di ba be ya example so hwe ayi 2 Samuel chapter 13 ho na wo ko tu ye no chapter 12 ho na me ko tu ye no dia ba asem ni si ye David ene wa kwa ji Uriah ne yere okay hwe on se Moses ni time no Nyankopon Leviticus 18 ho no o cancel menware wo nuane ade nyina ena mesa ware de right or this shame ransem dunu okay then ye o sisudua wan cancel no ana adna ba na bedu David ni me penso right ana David wa ware ma bebre be se 7 okohu Uriah na yire pe na David akofa no akwa se Uriah na ware ye no no asan so kura me yakunu so eno na ho na Nathan okoyi na tan no eti Nathan yi na tan no ka sa asem ne kire no ose na me de wura fie ema o ana okache nse wo me de wura fie nyina de ama na me de wura yero no msu gu wa ana me de wura na yere no msu gu kuku na me de Israel ni Yuda fie nso ema o na me de Israel fie nso Yuda fie ni Israel fie nso me de ma na se esu a na sanka de amde ma woni nyina esu a anka me de se ni se be kan anka metimi kra de bidi aka ho okay na de nti na wabu Ewurade asem enimtie ade nti na wabu Nyankopon asem enimtia na waye nenim bone ade asem na David bu ni nimtia no Nyankopon mmra na tosonson no ka se men sa ware no ene wase no 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 ka sa asem we nyina kire no but wo kan akodu the next chapter na chapter 13 na e was one masem esi ade ni si David onu na kasa ne ba wo se David sa no ye Nyankopon twina so pa wo asem esi etu David pa wo Uriah ire no kofa no se me na me koye na etu me anka mewu se wo kura anka bi anka wontimi existe adentina de fa David enisu nyina ni amani ohunu ye nyina no ende ye ncheke okay se amani hunu nyina ye prepared si ye besom de mom no awar dodo de pese ekosom ye hwe ni ye okay net David ne ba enam sa de na David koye ye nti no ono ane ba ohunu ni sister ono David na ne ba na ono David ne ba be ma ohunu ni nua ba no so obe ware no ge no mpene no kache na damfo bi na damfo si o yesa je wo yare no kokoda wo sister kache so onye duane mrew ena o dada ni nua ba no
okoya apena ofa ni nuaba no repu girl no enam sansensem so ma brother no kura no owi Absalom no David man sorry tia papa e ma David ono fa Uriah na yire ba kopo ba yedi ono ne yire no no ekogu gan yakifi e na ne ya fa wo mu we are prepared say wo be face san ma we nyina so be ware dodo ana abekwa kwaji obi yire right enti yenhwe ade ni yie na mami ensua ade bone wo hwe Old Testament ni mu so a wo be hunu ebi mu ware wanwan so e ware wanwan wo mu ya wo ka say Europeans for ni tradition na wo di aba ha enti wo be so wo ka kire say abrofo no obi eni won mo ware mienu ana abrofo no say bi so ware mienu ni miensa na nti wo ka kire say abrofo tradition na wo di abreye right hwe Bible no enya Europeans na choro yo Bible no Israel berma verse 40 and through the period of about 1600 years wo mu dia choro book no obi nim obi Matthew and Luke ni Mark no no wo mu dia wo mu nim wo mu ho but wo mu nim Jeremiah kra no ebia wo nim Moses cause obe wiase na Moses wu kore dada ben yakopon develop book no within that period of time no and abrofo no wo mu ko tam Bible no mu di ba ha 1482 na wo mu Bible chronology yen no mu de book no e di ba e wo mu di ba e no Bible na kasa no okay emu nsam no wo ma me kan kire ni o okay ana wo mu di wo mu tradition ani wo mu abosonsum no mu sum go Europe ho no ana wo mu di eba be tete ye nananom no tetefo no enti ya ma me kan se wo mu di Bible bia bari ada at the time Bible no ba ha said ya wo kan na e wo kasa ba mu ba ye no ba original no na wo kasa ba mu en de brofo kasa se ekire ya brofo kasa okay brofo kasa na ba ye right oh na ade ba kun so asisi a ha ye ne se won se enipa bebre ho no mo a wo mu ye illiterate e wo Bible nu so wo mu nya theology no nti wo mu ndim Bible nu okay ana language na ye de tro Bible no as at that time no se me fa se King James Bible version ye tro ni year ben 1611 a Anglican for Bible King James ni Anglican for Bible ye tro ni 1611 na ye we the year 2025 how many years ni gun over 1000 something years ene gun enti o say language so e dynamic nti esesa nti kasa ya kan kura wo ye twi ya kan ni de na ya nananom kan kura changes abem pa enti English language no esesa enti for example assembly na kan wo Matthew wo say momma mofra no kwan ma wo mra me nchen no na wono na sura hi one of so engineer one dia no say the King James Bible no kan no was say suffer the children to come unto me suffer the children to come unto me sa word na we use no ho suffer no obi a o ye illiterate wo Bible no na oninim de e wo Bible no oba interpreting say suffer no e wo ho no say suffer de je say hunamane on bre enti oba fa no sa no kire mu sa akọ say suffer the children to come unto me enti mamofra no mbre no mu mra me nchen that is what is going on now sa na ekoso wo Bible no wo say wo fa Bible na twi Bible no ba bi ho no mo a o say na da bia amobeye sa de we no oh na wa fan sa trust anu odi nam say da bia we be kan English Bible no na o say as often as you do this oh sa as often as you do it no an adverbial clause of time yeah set standard be the amount I say waka say as white as snow or as dark as black as what charcoal or set standard be the amount so into waka say as often as or set standard be na twi Bible no say da bia to kan da bia nti na nipa na kofa no say o say da bia dia ene mitimi ya ne o chance mitimi aye enso na mfa ho enya sa na Bible no kire enti these are some of the things ha ekwan ya fa so ye read the Bible no ye kan Bible ni ade okay I happen to be a member of Biblical one was translated omo translated Bible the NIV no mo the NIV Biblical right the standard that we use the program I say use the translated Bibles no it is even assumed that yen twi Bible as and twi no is if say and then you interpret it will not pass the standard and that and then some now all can and I make to say oh ye twi nim fante nko a no one share the original text na ne ade na they be ube misinterpret scripture the original text no ye be hu no wo hen original text in Greek Greek ne Hebrew na
Okay. Take it as your base test. All right. So who? Now we a theologian as we a Bible student. Share no never interpret the Bible. Because there now all can say there. Now what do can say actually said there no. Might not mean into as yet no the any there no. Okay. But ni nyina mu sa challenge na how yenya wo interpretation ho no affect the command say yenware ba ko ba ma yenware dodo na na. And they are affected. And they are affected that. Yes, explicit. There's a Bible no. Sometimes you know there were narratives. Okay. The Old Testament is more of narratives. Right. Because of narratives, let's say, abakosam asamayeka esi. Right. And no, it's not inspiration. Nia ewo wa asemisi no obu nkunte achre. Inti senya na ye kan. Now, when you take NIV, when you take New Living Translation, it has been interpreted from the Greek to the level of our understanding. In the one you are reading NIV, NLT, Nom Nadia, King James, you are interpreting King James, another King James, New King James. Out of the King James, you have ARSV, ACSB something. Into enam kasa ye dynamic na grow, you know. While we are growing, Okay. Today, giving thou, O Lord, thy me, how would you interpret it? I kick English. Until once we interpret, you know, it doesn't affect the original language. Okay. The only problem and that's what can the old tree. You use, you know, and it do baby I'm from Sonny Dawson. Okay. You mean semi shira, no more nipa the four or Brejuma and count. How? How so Brejuma count? But English in the culture there, the blessings of the Lord make one rich, and he had no sorrow. He had no sorrow in a Brejuma count. In the tree handicap, why? A brony of Germany. Na interpreti. Okay. Interest of one kakra. Because I say translators no eyes of bobo machirido. But just to say that. Na me pese me hu say translation ahodo yenya nyina no emma bibin yiraye ewo awade ne awade dodo ne awade nsem nyina. Na dem bia yiraye. Bibia nya yiraye. Ne mo say west na from so kakra na make say yeah, the base is that we have to do meaning-based translation. Right. And the people are normally translated tree at that time. They look at the understandings of the people that at that time. We used to say, but now they are upgrading it. Right. And okay. And at the same time, the tree language, the vocabulary, is limited. And you will call tree na wo fa na wo pe lava. Bible never shall love the common ayajatum 4. But we will say, a beer one in chirem, you were agape, you were filo, you were stodge, and you were aroused. Nina bakasa love, but chin bacanodo. But English in a more will be a beer the other, and in Janet they are affected. Right. I will do one idea, a yenim no bonnet. Ene de bonne Yesu Kristo a oye enne yewura ne agye nkwa se yenko Garden of Eden yanka fasa ne nyame eye no wo ba New Testament a wunya asomafo ediefo anwo anyame somo ho wunya ba kumpo wale mieno ebi nim adentia they have the spirit of God in them. The Holy Spirit is living inside them. Now, I'll prompt you. Wo ya bonia. And he will prompt you. Then my son, my daughter, don't go there. In the past, no. Womo worry and they no muni sa spirit and Holy Spirit. Holy Spirit in a bar. Nyame won ba and no mu ye juma neko. As for when you want to do, God want to do something, it manifests. But in their daily life, unlike today, like Jeremiah prophecy, a time will come. Nyame ba ya mra foforo e wo Israel fie en ya mra ya chogu ba ho anim pehe ne mom obotwo wo mo akomam. Enti nde se wu Kristo ni
na so ye bonu no nima o ye nkontomponi. He knows everything. Obi a wo ye boni bia wunim. Sa de a wo ye boni. Yes. The Spirit will prompt you. And we will say, Bible says, Ephesians chapter 4 verse 30, do not grieve the Holy Spirit. And one rare, inside you, your soul and your spirit, we will say, I am down. But so didn't know, Obobune Neguso. Now I call pen pine. I've been in the Yaban also. And them say, ya want Duminti and ya bonny, young costing ya bonniana. Bible said, that be that. And in the crowd, when we say, yeah, come a chief father, as say, Invitia Sinos and Yamian, or your 1 for 1. Mamma Ebinosum, a influential. Mamma Africa traditional religion, a influential. So we a Christoni, no, we are here. Stick to the one. No more wally tuno. Sabribem na see a cancer may see ya. Ada jeba boy. And none can me person be say. Obi betimi awo yere no mienu. Enso obedi awurade asem so pepepe. Ena obi nso betimi awo yere baako. Enso ebi a oni awurade asem so. Esa o asam no 4. Kan 4. Ka say ebi betimi awole baako. Obedi awurade asem so pepepe. Ebi so ba wole baako, ondi awurade asem so. Ebi so ba wole mienu. Obetimi edi awurade asem so pepepe. David meba me say on your argument ne da. Okay. Ebi so ba wole enimpa oba mienu. Ondi asem pepepe so. Eno na ye betimi apeke. Wo ka negative na we ja positive no. Right. But positive no so yen. Endi nimpa bia oba wole 2. Wo kan Leviticus na osi ondi ne krema mienu ni na wa bra enye akoyisem bia. Enu nti o hyembra se oba na wudi nkan wan no se wo ndo no na wo ne wo eba kane a enhwe saasam no so enam se wo ndo nti wo che japade a enfen kama second wife ne ba fama nya wo mpene ne ba san se eno na fata no papa ya akola ye nyini besiafo 400 2 million esumbia ne suba ebia so wo gift anyame da eden amano ebi be ye duane ama wo ba wa no ebi so baba be prepra wo fie wo ba wa no ebi so be ye djuma de ska be hye wo nsem wo ba wa esumbia suba eni se me kwa ware mienu no ye se ye no ya adjuska tiara ade mbra na wo kedi no krasa na esumbia ka se di no kwa mo ina no enye possible. Okay, Reverend Mensa, si Gyedie pie wa ha. Reverend so ono de ofo say okwa wa mienu na be kasa obetima di nokra mo pa de entumi enye possible enti no ense say enti won so no si Gyedie pie ma yenhu no awade mienu. But I say, as I all message in fire. Nobody can serve 2 masters. Nobody can do that. Number 2, in biblical interpretation, I can just say what we call the principle of the first mention. Opus, I didn't subject no yet dear. And funny, they can both dink canning. Young corny and coffee. A baby boy may at me at Chirasi. And the Quawari mua. The both dink canning Genesis. Yamangasa kind of Genesis 2:24. Nyamene kan say 1:1. And the word said then crown is 1:1. Thank God Jesus will be shemokina. Also could use the principle of the first mention. I didn't think your person apply no home. Okay. Is it not because something is wrong with us? I want to say na. It's because me bia me hu kokko and me betuntum so aka ho. It is me first one am the share Bible and tesa. I 1:1. Sure. Won't mean every 2 masters. Who are me no pe e den obedo ba kwase ba ko. O ware mienu e den ya obedo ba kwase ba. Obedo ba kwase na. Won't mean ne no kura mo nyina da. Kra. Okay. Yeah. Okay. Bishop. Yeah. Ma menfa mintie won so o call message o de mayen as far as awade ana polygamy eye concern and sana yakwa ahoma no so abaye ba na ya be wrap it up. Okay, now who can say be say obi ebe ware mienu. Na so obedi nyankopon asem so obedi ma di nyame asem. Dentia. Romans chapter 7 verse 3 na men ka asem no. Okay. Romans 7 verse 2. Verse 2. Ase na
oba osina oba ohye okunu ase osi oba ni kuna ye ne ho ade awie no a ohye ni kuna ase no wode mra akyekere no asa no kunu onyankopɔn de aware mra e de akyekere no e de afam ni kunu no bra ote ase tie kwan bia ndem e bra oba ne tie ase nyina na so okunu no wu a ena ni kunu so tie ase na se ni kunu wu momu dia na wasane no afiri okunu no mra no ho ni asane be ma na afiri ni kunu no mra no oba no asane oba no afiri be ma no ni kunu mra no enti okunu no da so tie ase no enti e bra ni kunu da so tie ase no se ode no ho kɔbɔ obarema bi ho a tie se one be ma foforo bi kɔdape obɛfrɛ no awaresefo wasa aware na se ne kunu wu dia na se ni kunu wu a wayi ne ho afiri mra no ho wayi na afiri yayi na afiri aware mra no na so kɔware obarema nti oware foforo dia onya awaresefo onse aware nti on se on wasem na waka no ha no nyankopɔn so aka no wɔ ne mra num dia to so nson no wɔ se mensa aware nti wuntimi nsa aware na wonka se medi nyankopɔn mra so pepepe ana medi nyankopɔn asem so pepepe sa aware na wasɛ no na no nti ahano mbajo hano why na asa wada ye bema na no oba no oba se bema wo ye bema na se okokofo oba bi a wo firi wo yirechi ekofa oba foforo bi a wo bema no wasa aware no okay ana se oba nso no wo oba no so wo firi wo kunu nachi na akofa bema foforo a wo oba no ena wasa aware no nti Ghana hano anawiase nyina the world over no be miamia dodo no a eye mema na ekoware eye ema enti no se ye ka dia wasaya wade wo ha Ghana ya zina me se miamia binom miamia binom because me say ma binom timi ware emema ana uko culture bi kura mu a emma no na ware mema okay emma no na ware emma no koye mema no ho ade nti in our case Ghana mema ya tradition nkyeresa mema e ware ma no yakopon so asem nkyeresa nyame asem nkyeresa nti se bema no ko ware ma mienu a eye bema no na asa ya wade na bema no akasa ware no se bema no oye oba no ho ade wie se pe yakopon de aware mra de akekere one ni kunu afam nti kwa bia na ho nti se enu achi wodi banks ka nyina mpo koye oba foforo ho ade a wonyakopon ne Jesus Christ ani soro abofo anim no enya accepted wo mu nyintum oba na waba wabeka kire because wo mu ya akekere wo mabum nti ekwan na ho so wo betime wuram so nti enso nyankopon ani da sofo betime hira so ye betime ya wedding asoro mani bedi akire on abusua kura bedi atum ba na nyankopon ne Jesus nyintum enya ware okay wasa ware no okay minim ye me me ensa ba ko kan se nyame asem ne amamre ni twaka bia enti na me pese me bisa se enso e ba ne se ye ko ware a ye gina ya mamre so ena ede ware enti nyame asem ni ya mamre ni twaka bia no ana yemfa ya mamre nkyire nyame asem no mu no aden na ye gina ya wade de so ya mamre so ena ye de ware because oko ware asonde ma wade ye ordinance na ye bisa papa no se eja obai be man sumasi waye ne ho ade fia mamre ne nhihye wo bia waye ema eja ne di ho adanse se waye saa ne ma ne nyina ya eno so nya ware na nkasa eno ne awade na nkasa ndi ahade ye mra no ye aduma na aden na ye kyerem ne ndi mfa ye ya mamre ne that bacho Mr. Mamrem when I use an magazine fan kyerem na me say you cannot interpret scripture with your culture sara me pese me kyerem okay eno no saa no be kyerem say ndi won ka se ne ya mamre no e kyere ye nti no saa na nyame asem so e kyere okay se ho na mo de okay enye ngosu enfiri baabi o Bible say bema be free ni na ne neja ho nti bema na ekọ okay so hu dey the same to ye ne Bible no me say ye Bible na kire to ho ena ne ye anso ye fa dia ye adwuma nti it's not like ye ne yakofa amamre no da bi aba ye mom no ye mame no ye papa no na ye nananom no ena esu free Bible mu ndi ye nana ne ye papa no so a ye beto wo mu ene ye hunu se me nana bi ware miensa me papa bi ware miensa mienu enti se na ya mamre kwanzo wa ye ma ne nyina ho ade wo se enti se ne me ko me so me kase o me nana ware se enti so me ware a first one no ye ka so musu free Bible mu we dia wo so musu free ye nananom ho the Bible is superior
and the usu for Bible no na fa ye adwuma me da say ma mama yen kwa ahoma no so na ye ma frɛ fom no kakra mo nje ma ahoma at this point na ye ma frɛ fom no kakra ye wi a na ya san atoa so ɛwɔ ha oba Facebook no so a Yera Alex Blay or say great work men of God modern no ne adwuma mo ye no oboma baso say mo ye adwuma ewo ha yemra ahoma no so 0260196061 0260196063 o baso sorry 0260196062 196061 0260196062 0260196063 me ba cha o frɛ na waba so na waba abɛkyerɛ wadwen ɛwɔ enkomo ye bisa sɛ awade dodoɔ ɛyɛ bɔne ana na sɛ na wo si hunu awade dodoɔ ɛnei yɛsɛ Kristo somte untume nware mienu o ware kra na wo yɛ ɔba no ho adeɛ mpo a Kristo som nyɛ ntom especially ɛtɔso mienu no ni etoso mienu no oyɛ ne ho ade waware oyere baako okɔware ni etoso mienu yɛ ne ho ade a Kristo somo enye ntom de dikan na onim no yɛmfa ofre ni odikan ɛwɔ ha good evening ni yɛ ne ho ade hello good evening hello good evening udin ni baabi a okasa fi pacho madesika gade me kasifika me da say sister ya ma yenti wanumre me pacho me sabe me sebe so ye besia na ekoto awaloda me fachi bono ano se asisi wo mo besia na akota awaloda na me ba jo so we ye besia na to awade so awaye den okay mate ebe you ano yemfa obi foforo good evening hello good evening good evening baby akasafi Pacho kasosi na tinazemu sanochi me da sanochi ma yentio manya de pasa so bu mi anse ni ha di na ko dem tu de nyanko pa se ma mi ni di sai ma me yenti na o ka so delo nyanko ko so e gero go so nya ko ko ya kan bi sa wo so bo ni pa se ni to so ni pa yanka so ni yo ye do so ni na awale ya de ba no do so se ikono no muso bi aba no pe ya ku mu ntina chese ya no san sa awale ndi no mema eye so so obi ba ba yere ba tie no ye de ye oba no yan kan muso oba no so ntino apart from na memra no ka yan kan so that ye mu se enya to na oba ku to na o ko san e die foforo na won mu e ko je no eti e dire na e san de ba jemu ni na mi adibina ya ya de so ana asumesi wa le bedro ba na asumesi duties amede ma na no we tun aya na Solomon e mo ye se ni na na o se ma anu bona bishop na ka che o se amra ma se na wa le dodo a o ya enye boni ma because nyango continue na ni na so nto mu ate e mo wa be ka che o se o ba dema wa le ba chi no they are for Genesis to born. And Genesis was about born and have them on okay. Yes, that's in Yamin Bebre. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Would anybody be Kasafi? Tarkwa okay. Me ba jo o de ma radio no conform na woni ye nkasa wo mobile no so na ye ntie wa sama nwumre. Okay. Right. Ba jo wuki. Ye tio. For what some no ma ye tia. The Holy Messiah, Yeshua HaMashiach. Ajinkwa Yesu.
One in teacher were first and last. Lenin let teacher be any with him. One over say, Yankupon said Bacope 1:1. And to go to Genesis, Adam Adam. Say Adam Yamiman Baco, if you for a for the Kubustayano. What to Makuma didn't see the most clear than a shame. And it will be super short, and I'll share the Messiah and the Shiafon will be anywhere. Wali too. But be anywhere, Messiah Shiafon before will be Wali too. And it will be quiet, or Yam Natuni or Saya Kono, Kono Yeta. It will be a thing I mean to be under 1:1. Aha, this is my channel. Yet I say no, so I didn't try or they buy 0260 1960 0260 1960 O friend wabasona wababechere unsu Gyedie ene ebisa se awade dodo eye bone awade dodo se na wusi hunu no awade dodo se na wadwen ekyerɛw ewo nyame asem emu ofa Genesis besi Revelation se na wadwen kyerɛwo ewo ho enom ubetimi afre na wabaso ababechere onso wadwen but yedi nkomo ya se wuramu a yebefa ode ede asoso mpacho yam samra studio bio ofre ni odika no bisa se ono ba na oto awade so no ana second wife no punishment bi wo ho manana inde mpacho menini be ya no bia betima ya no na yakọ Bishop or have you been? Bishop. Yeah. Ono ona yenu aba na ofre obisa se oba na ono abeto awade no so mienu no. Or punishment bi wo ho manana. Oh, punishment say atemu say ne nyame anim no odi for. Say odi for de eden a punishment be wo. Yakopon anim de odi for. Okay. Yakopon anim de odi for nti se be ya anka ontwe no hu. Okay. Ani mum be boa. Right. Ebe ya ontwe ne ho enu be boa. Okay. Me with different view kakra. There was all there. Say we hear Bible ma 1 Timothy 3 qualification for the deacon and other things. Cultures need be of why your call your gospel no coin no maybe no ma wali me. Right. Some of the churches doctrine say a say woman second third whatever if you some kola woman obey anything. Enti mema futu ni se ehu be nya se sa oba no enam se nkola wom e bia yekoyokra no nye adwuma o depend on sama no no krani asotwe ne de why am from so because you come Bible a shase from Exodus chapter 20 verse 16 no verse 14 nyame ma ye chase say adultery aworonto so no eye bone wo ba Hebrew chapter 13 verse 4 o ma ye chase say yendi aworin pani na eni na awor say for the nyame be de ebebu on atan right and na Matthew 5:27-28 so the same statement but as to that dear nyame de bebu na atan ne de ene me de mintimi nkyere okay na mom mesese nkwala wom na ebi amekempo no awona kwechiri ojana nwana eba abawa no eba ne sa me madwe nkyere ne de one radin din komo nyame ne mmobro no eduru be bia etredoso one day ye kire a wonko hu ena ese wo hwe hu ye ba ne a wom ne de mementi ase de one nyame nkasa yi ono ankasa take ni decision say ebebo na na mmo no because nyame nam say ti bia bi wo wan hwe hu ye na wo handle so na wan hwe hu ye a edi na Bible no kan say ye parking di wa so no ma ebi a wa wole mi ni mama yen emfa ma no which means say Ephesus na sa problem no ewo ho enti mesra no ono nyame nkasa on consult further right na mum na tembo de mementi menkyere nyame na ono tem obenkyere me da se bebre reverend ye na ye pon ano no nti wasema edi awie ye wo ha na ye mpon me da se ma se me di awie ya ne say it is well established say odo nyame a odi na asem so right nyame woni timo ponti a odebo nipa ena papa kasa no o say invitiase no wanyi invipade ne mienu ena Adam anko ware mienu ba ko pe eno ne nyame ne timo po Jesus be hyemu kena
Apostle Paul can be to so my. And the Hebrew rendition of join any idea you are cleaving. What most of them who say glue. Now glue no what the team when ye in the end I was with the first have a family. Who's say ya corner born in the air was right. And the Yabasre, young Fanya Mia sem ye juma na a CA or ya brabo. But I say, Bishop na I would also dear Banama Baby we ever had a catch it for you now and day. Nyame asam ya nokre na nyame asam na ehya so bebi na eduru bebi right nyame de nimpa bi eye djuma ebre bi a ese nyame ede nimpa ye djuma no asoden ebae ema ye nsua ade ye papa wo bible right ye sua de ye nsua nkofo mo abrabo eye fe enimnyam ba ho ye sua mo obobo mo say ye nsua sankofo na negative na ebae ne na ye pesua de a Yansu yankan say we should follow the consequences. Yan show no so because we are a beba right ne ba emwo enti esisu say ba ko de ma woni kun oyire ho akete say obawale to bo ase abranche to bo ase bompai ne nyanyame akendi ansa na wako me da say Bishop yeah what's me dia wie na yen sorry okay message for no na yahwe ade bia no disadvantage any advantage say on wo ware mienu miensa ene nan ne ade no wudi agura oberrapoa ke kansem bia ma wadwene bedane akodi nachi se jama wo ware bebrebe kura mpo a ene ye but as ye hu say disadvantage wom ene advantages ni wom ba wo kare ni mienu a wo ware baako ayire baako na wo ne natena no advantage ewom chen se wo be ware bebrebe hwe Sarah na funa anu a wode no ma Abraham ma oware no eye Hega ono wo Ishmael Ishmael na sefo no ane Saudi Arabia fo no na Jacob ne brother no Isaac no ono na sefo no ni Jew fo no Israel fo no on se since asan kwala no mienu no ebe wiase ano entokwasi wo muntam free long time a di besi ne ya nkwala no eda so eyanuanu kun na ekoso no right enti se wo carry ade no na wo hu disadvantages ne wo mdia wotimi hu se wo ware ba ko a ebeboa wo benya peace na watena asundwim enu ya de ebeboa nti nyankopon asem nti yenhwe na yenni so ebeboa yina ye de bezi nti o mobile number and ebia na ya kasai obi pese o sign for na ono so toa so modididi command ubeti the number to drama yende okay your friend Bishop Maxwell upon Asari my number ni 0243 25 68 98 0243 25 68 98. God bless everybody. Reverend ma me fa wonso number to drama na yenko echefo me number ye 0242 362 769 Elvis Joseph Afo right maybe monfa location so nka ho masafo no wo he fan important Believers Baptist Church your sonite one way no dey fi kwa beduru for one way no I saw dan kesibisiwo right ya to ho wo ena ahwehwe ne blue eba o friend den brabo bom so a baby a transformer kese no no ahwehwe dan no ye brown okay eba me anomakukro branch kro new branch a yegbe wa anomakukro okay say eriko sama white baby oton suna building bisiwo bana kese bisiwo away Baptist medase nyamishra Reverend fa wo de tuja na my location na yenko medase no money 0244 85 95 yeah Naraguta Grammar School okay I want to share okay our brain chinum right deeper life asori ni nchen wa very well that's it Bishop o location no wa hin fa location no e wo ye main church no wo Benachi okay okay yo 101.1 medase aboso right and Prisia right oko central region so a your branches ni bi wo Cape Coast na okay therefore naturally say ene ha na ye de besi okay
mekyerɛ me wokafo Okay. ɛna abusua a baptist mba yɛkyerɛ ho this week joint service no ɔba do zone B wobɛhyia wɔ Trinity nti wɔnsiesie wɔn na wɔn bra You miss me, chair, your lady Patricia. And deserves well the main. If you could engage in the altar, I'll put you. You miss me, chair, my wife, and Charaba. Okay. And me manu inina. Okay. Na me sanso echia me nana numina. Right. Yo, ye beda se bebre. Nyame ya adoma ene na wotwe. Ye beba bewie saa adesua wei na ya fa adesua foforo. Ye botae ne ye baako pe. Ye pese ye te nyame asemase. Won nsem binum se ya ehye ya dwen mu na aye ohaw bi di amaye no. Wanhwe ya bema ne awu hunu adaadaa na odo ho akodi nsem no bi achi aka se eno ne nea eye. Nanso no se wunya nchechire mu ne ntiase se ya ebeboa o. Ene anwumre yi ye ne Bishop Maxwell upon Asare the Church of God 7th Day ena edin kita ho Reverend Evers Afo and so every Believers Baptist Church ana All Saint Baptist Church ene baye Reverend Nicholas Mensa Deserves Word Ministry ena ne okenkan tro no de maye no eye Emmanuel Kwame Ansa ya one Bishop Maxwell upon ebaye nyame nhira wo mo papa DJ Ken eno de ye call Facebook no so medin ede owo ahene echampon anymere Facebook no or say good evening legend watching you live from Nkranza Sofo Ike Sofo eda sebebre se wonso o hwe yen ede free ho nyame ya adoma ochena ahomache nonumpa emu ade achen bia ebebo wakwan mu yeda mu nyina ase emamummo eni tia enyado